okurugirra ahaberebire n'agabona bagira ngo nyakwitwa abiraine mutahiwe bino mwana hapiki ngo konka batura na za bodaboda babirukangireho nukwe ofire kuguruka hapiki akatora mu kishaka ahiba mukwatire rero wabire navuga omanyirwe nka Akida Gaddafi ayirukangira ha police ya KYEGEGWA ngo haruko omushuma bahambye abaire ali na mugenzo baitu mugenzo yayirukanye pikipiki yetwara KYEGEGWA kumanya bagira police timanye betabane bagamba bagira police baitu no bwagukira pikipiki yacwanganiza yatahire kisaka bajya bamuhondire bajya mkisana bamwitira hano matayira abantu babandi munju nibachwa amaju embera mbisazi no mutene kasente mbakutahira munju mbakukaba sente toyini oguri hata mbakukaba sente mbamanye iyo no banozi hakando takukora kandi ati kikorwe kikontangaza murundi kunyisena habo abasigazi butenda gukora nibende ebihoyire emirimo ebiyabwangu nikyo kurora mbaye kakikoreke ne babatera ne babayita Akida Gaddafi nenzarwa ya Rubembiri kurugo mu district ya Mubende konka police teyikirize kuzaha kamera zitu kandi agizere ngo nyakwitwa izere nko mushabazi ngo kandi nawe abira atari kumanyebera ko mukwataho ababuzi bwange ni impabura abasigazi kujumbira kukora batenzire ibintu ebiyokwiba abaturana bagira ngo baruhire n'abashuma ahabwo kubaraza batabyame na munonga barukucwa amajo hamwe no kwiba amatungo gabo usasi bwingi okweza koira kwa kasatu abo abasajja bakaja batwaki enju ya nyina zara nyowa gwijagire kiro basumura busawurugero batwire bakwata bataha munju bayihamu battery bayihamu sente bayihamu ebintu bye byona babitwara so ninterera abantu really muri kutwara amateka mu ngaro amateka mugara bimahande terekerire police roho konsulo ziroho tuina chief magistrate officer witanya kuro hano mukazi watoritira umushaka ofisi yange roho omutumbe gwa nyakufa gutwirwa hirwa rure rya KYEGEGWA hospital kandi wondijo achukomirwa ha police ya KYEGEGWA police central station amakuru agasha kwa Ferpo Murangira omuri KYEGEGWA.